Oleh ka channel feed udah cibai vek oleh voin hi ka YouTube channel anniversary kumnga TLIN LAWMNA PUALin content itilai kan siam roya voin hi hianin ka content siam turitian mi chi sang sang ka zot kwa langa zona an chan hi chon loman ka pedona ka bulami khongai takin iming milo shil them Christina khoi ven i Dutlang. kalome Christina mesa kani chuanin zona panhi khatlek ka zot tanga chan dik chuan tami hi adu be la don ani chuanin ka zo tu che spelling lamania isia viau ka renga Indian skincare brand ming pakhat le Korean he Indian ni lo mo kha pakhat ve ve ka zot don se chuan i chan dik ve ve chuan lomani dong don ni amma sign India lama kan kalanga foxtale spelling shem Foxtale. adik phota chuanin India po na hian ani le Claire's CLAIRE. voi thu mi try thela diklo Korean skincare Claire's ka voi khada dito trans kan pelo kan KLAIRE. voi khadle chi Claire's Claire's. Claire's ni ka Claire's. kele REI talaga. KLARE. KLIR KLAI. Nga. ang ito mo te Claire's niya so ma to pa KLAIRES. adik teu lutu KLIR so niya ma se face wash ka piang ke man ka du ka thang thumang kan zo na min chan sak sim sim wangin kalom foxtail face wash ka present sim sim don at sang ma sabel tu niyak at sunga kalom lutu kabula hian at hian nu kha loading vele ya khong ni min shil them Zolte. Dutlang. Dutlang ve Dutlang nu la voin chu ka tong fu lo mai kalom khop mai kan zo dang kha chui lo se to thong ka zo top ngal meang che ka sei to vak lo meang chick new chick spelling shem chick new chick CHIXNUTRAES. ala dik lo de chick new chicks ha ge to de lam dan nen khan chick new chicks CHIXS. CHIC chick NUTRICS. see lo see the top see alo CHICNUTRI chick new chicks ya RIES. E. awan limom ve chance ka peng pak adang ka zot le lo kang hyphen Mo? hyphen brand is I am hyphen top khan mai HI. Hindi lang ma? hyphen HY. HY PHE. hyphen top khan kha chu dikka chuan pakhat le chia ka zotang Innisfree Korean brand Innisfree alam dan zong zong ne khana dikhal beka this tikton mo Innisfree Innisfree mo? Ay, yun siya medyo. INISFRE. Innisfree adik chep INIS. Innisfree ano ya Innis ano ya INIS. INIS1 Free mo? FREE. free adik siya lo akim lo dewa akim teu lu tu INN tu rania ulo ma se he po hi ka gift thawang face wash product kan ken nol thawa
Any control cleanser. Oh, cái lồng nó tụi kiến lầu thế là. Ở đây cái bula hiền nó là phèn, để ở đây lấy không cái mình chịu thêm. Rin Moi. Luang Mual. À, lồng mà mẹ. Bữa nay hiền đi, cái tin nó chân tác cho channel. Mình xem. Cái channel cũng ngắt tin lom na PUAL cái thằng tin đều rồi mà. Mà sai mình lót được cái vài lom thu cái soi bốc à. Cho nên cái số tuổi chế hít chú. Spelling lama ni dona. Indian skincare brand. Ming pahat karon soi nga chon India pon nen skincare brand ming mo. Ichan dik theve ve chon du di thang don ni ta son. Oh. Chon ahang lawang. Ama sab pera chuan India chanang foxtale spelling ngele Foxtale. adika chuanin Korean lama kan kalang Korean tilema India outside top khani maita US lam te poni thut theya tiang khana nia Cosrx COSRX. even thiam ve skincare di changa ni mo avan loma mo achang di kim ma saber ni tlat me adu ber kan thlan tiran hetla ma han body lamania mo chon hi serum hi du mai the PDR ren nia kha kha face wash body lotion ole lo ti lang ve sim sim ole PDR ren alai lak ala thiam khop mai kan lo nu tu lo kan lawang mo kan lo nu tu ole MC security lampanga kan hang shoot zoya khoi ni min shil the Mingi mal chuang in ya VL te min kau chen. vieli khoi venge Rau pai bok. ro pai bok ka lom khop mai lo te la I chuan in ka zo tu chu Indian brand skincare brand ming le mo India pon ming pakhat ve ve ka zo chengai chan dik chuan loman omang chuan in Indian brand skincare ti ngai ma sain mangvak lo ma se she venol thong te ro ming hi chu fakna te po lo lang venol tho te ro ama saberin foxtail han spelling te le FOXTALE. TLI dikle thap chuanin ani le englo zok ka zo tang che outside ilawin ingredients ming zok skincare ingredients minga spelling retinol Retinol. RATENOILE. la diklo de chance ka pelang retinol RA nol mo. retinol RETINOL. dike avoy ni tem na diklo mai tami khai du be thang lo le an hai rok te yes face wash dapat lang le lapan ole glow face wash la lo glow sel to ra base ilo tila kan lom tu hi Hi. can you please tell me your name Ayushi. are you Syria from Mumbai. okay Mumbai chang interest kan ne ya chuan aron tel ho me I'm very thankful for being a part of my content first of all and then I would like to ask you some simple questions and then if you can answer it I will give you can choose any product from this bag okay so the question is very simple actually I'm going to ask you the name of the brand and then you have to spell that name of the brand okay first I will start with a Indian brand Okay. I hope you are quite familiar because lots of skincare brands are from Mumbai only. Yes. Okay. The first question is foxtail. Can you please spell that? Well, FOXTAIL, foxtail. Or Almost. almost there? You can give another try. No, I'm gonna give another try. Foxtail. Foxtail. Well, FOXTAYLE. Yes. Yeah, you're right. Okay. Another question is this will be from a name of ingredients, Okay. skincare ingredients, and then if you can answer it correctly, there will be a prize. Can you spell retinol? RETINOL. Wow, you're amazing. Wow, that's great. Thank you so much. Yeah, please choose any product from here. Yeah, That was easy. Oh, I can choose. you can choose anything. Yeah, one product. Okay, but then I have to go through it. Sure. Ooh, what do you have in here? These are masks. That one is a mask, face mask by Okay. Foxtail, Oh, and this one is
clay mask. It's a face wash as well. You can use it as a mask also. Normal to oily. I think I might like this. Okay, I like great, this. great, great. That's a great choice. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for being a part of my content. Thank you Yes, so much. Thank you so much. Yeah, enjoy. Wait, Great. this is amazing. It's a lucky day. Yeah, Let's thank say. O kam bula hian hei tlei ron mel tha deuh deuh panin loading hlau mai a khoi nin hing min sil them Rin Nomi. Mingi. khoi veng ei ni Mission Veng Klang. Gurikon West. veng o sun veng thang chuanin tuna hian mo ka channel YouTube kum nga tin lom na pualin hei ka tia tuna content hi ka siama chu kan shil ve shim chawa skincare brand ming in spelling in soidona ka zot chunga chuan in chan dik chuan tamin du ber pakhat ve veng thlang don ya o pakhat ve ve ka zot meng chu in hlau e mai tu so ka zo ma sakang a har don lo a shia o amma ti a shia wish care han spelling te le WISHCARE. adik phota chuan ani le hyphen HYPHEN. in vasele si ve in mangai mi faknai hungai em ani pakhat che ka zo dang chu pani zel ka zo tan nang ni chu e pakhat chu ka zo tong chu foxtale han spelling te le rolin FOXTALE. in man shame ole in do bet thang lo le pakhat ve ve ka body lam pangani amo face wash in my rongi amom combination ma man theve ke ter te po hi mo e man no mi tiang ameta ai nei mo ke hi yes okay di thang teng ale hong ai mi lo ti lan sak product ha ole he andu ta kan la pakhatin purple clay mask la chuanin pakhatin acne control cleanser an lo glow set pi tu ranga ngo in chunga ka lo me okay pole bula hian he ni tlangwa fel deuh mai denga khoi nim hing min shil them i vanmal soma khatla o khatla lama changa ni ya ka zo tur chu mo skincare brand ming ka zo don che a spelling in isoyang o amma sabbera chuanin foxtail spelling shem FOXTALE Shepota chuan India ni ta te ro kha kha India pon ka zot le don che o lo in ring ro in regem she rio meri nine Innisfree Innisfree ENISFREE atop la FRE chin kha chu dika ahmalam khala diklo I chai le the Innisfree INISFREE INES ai khatsia kim lo INIS han khatsia kim to lo Innisfree ulu teng han lam la han lam chin la INIES Innis ani de Innis ani de don INIS ani so INIS adika khata han khatsia kim lo INISEFREE kan ngai to mang INN tu ra nia Innisfree mo kas karon lam na sa de ka ma se I du be ri thangang I tela wang shim kan hai top ro le I du be pakhat kha zula top ro le face wash ni kha mo face mask ang pon man the chalu tu kha mi lak don hoi mi lo ti lan sak ve shim a heta den lo ding top ro bula purify clay mask face wash ni boka thang lo tel vain kan lo me okay pole ole he ka bula nula fel deuh panin lo ding le khong ai nin ming min shil them ham hasai Kaming chu diki. Sonte. khoi veng ei ni Ram nun veng lai. Pepo ram nun veng lai. ram nun veng lai nula pani ani mo ka zo tur cheu chu skincare brand ming ka zo chunga spelling in min chang ang a spelling in soidon ni chu chuanin chan ni chuan ta hian in du bel in dong don ani zona pani ka zo ve chunga in chang dik don em kan lo enang amma sabbera chu India lo ka zo don cheu mo India
chick new chicks CHIC new chicks NRIX new chicks New TRIX N CHIC New TRIX TRIX ka chu dika spelling zong zong ka han sui lo te fe ka CHICTRIX chick new chicks ania CHIC TRIX so chu dik ba dik thei lo chi ano Chick New CHIC chick new chicks CHIC NUTRIX Oh sorry 哈开龙个老杂，一些多了都个，一买了ta，做那你来钱nu个做费量下啦啊，HK Vitals， HKVITALS HK 卡啲个啥啲咯，卡个做那你来都啦，做 Korean 諗棒กัน開啡通哦，skincare 人啲全全係咪？啲啡頭，有些人個人係做 Cosrx， CORX Cosrx， CORSX COSRX 哦 Cosrx， 做你啲錢nu係阿些料咩啊？Clears， han spell 啡咧。 KLAIRS Oh, iman thia ve indu ber pakhat ve ve thlang ro le tami hi. Yan zu yan lo hai to bro. Kung ay minti lan sak the. Pakhatin hydrating cleanser la a chuanin pakhatin super glow moisturizer. Oh, awan chata kem. Chuan foxtale hian moisturizer thada no launch chep bok tha thada hian mo. Chadeu mai chu chu kan lo soi tel khan. In chunga ka lo tela. Ah. Okay pole. Ole tun chuma tan chu kha ti song kha kan hun ron man the te ni se milo clear sak tu da zong zong chu alom tu ka soya. Ka channel te milo subscribe ba ka video te milo like ka milo share sak chu chu tu kan som le bok chewa chuanin ai zo la kan bul kan han chan phota mun dang na po kan kal thut mai thea in khwa te lo soi ula i kalarem chan chuan ron ti ve te po ati dan kan ngai to don ni o in lo soi cheu don ni in ti du na khwa kha in sa vain bye bye phot ula